Nakon kratke bolesti umro je bogati Slovenac koji je imao 3 zita, Slovenca, Hrvata i Hercegovca. Njegova posljednja želja je bila da mu zetovi u sanduk ubace po 2000 eura. Položili oni tako punca u grob i odmah zatim Slovenac teška srca ubaci 2000 eura. Hrvat također ispuni svom puncu posljednju želju, te i on ubaci 2000 eura. Nakon toga sve oči su bile uperene k Hercegovcu, koji iz džepa izvadi olovku i počne nešto pisati. Nakon što je završio on svima pokaže ček na kome je stajala cifra od 6000 eura i ubaci ga u grobnicu i uzme onih 4000 eura koji su ubacili Slovenac i Hrvat.